أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. Qala Syekhul Imam Abu Umar, berkata Syekh Imam Abu Umar rahimallahu taala, atawakkulu tarku ta'alluq. Bermula tawakai tinggai mikat. Hana mikat ke dia? Kanya? Tarku ta'alluq. Hana mikat, hana mukumat ati itu. Tarku ta'alluq. Wati ta'alluq le? Wati ta'alluq dan bermula ta'alluq. Zikru qiwami bin yadika ansa'in dunallah. Arti ta'alluq diingat. Kan? Zikru diingat kepada qiwam, kebutuhan. Bin yadika, kebutuhan jasmani kamu, kebutuhan badan kamu dari sesuatu selain Allah. Nyanti dengan ta'alluq. Arti ta'alluq arti mengaban diingat oleh mengingatlah mati kita untuk kebutuhan fisik, kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani daripada sesuatu selain mengikat mudib kita, mengikat sehat kita, mengikat tubuh aban makanan tubuh kita kepada selain Allah. Dah mengikat udip dia ngembelang, mengikat udip dia ngetoko, mengikat udip dia ngegaji, mengikat udip dia ngagapnya kendal ta'alluq. Hana ta'alluqnya gekendawak walaupun tidak ada jauh rezeki dia ba Allah walaupun tak jauh belang. Hana mikat rezeki dia ngan meyo tekedi mantang mikat rezeki ngembelang nyabati mantang ta'alluq. Ya kendawakal bah ta'alluqnya, bah mikatnya rezeki dong kiban yang nanti kedi Allah dibelang berarti alhamdulillah hana mikat ngembelang. Berarti hana mikat ngembelang maka langsung konsentrasi tengok dengan Allah. Berarti bibit yang bi rezeki kita Allah walaupun bak belang tapi menyau mikat kita bak belang nyau berarti nalain yang bi rezeki kita nyau tahu belang kan Allah. Keempat, atau BBU tagai. Baca pisahnya. Nya kejen, baca getanya baca tak pula pade, na hase, na kandai. Urang manehon, jeut ne udang yang kana. Pakon baca gepejeut gepedeuh la Allah Taala sunnatullah yang kakubi. Kasyukur. Gedah mana aja pakon, baik pikir cakap dakah. Ya aku mati kamu jawab leh. Jadi hikmah ji mata depan lemah tengok daripada menjangkau. Gimana apa yang telah ditakdir itu yang terjadi. Mana ada kumat banon walaupun dalam cara rezeki banon. Walaupun dalam cara rezeki tengok bak belang, bak jeut bah najut. Baik takkan tungro de bak belang takkan tungro bak Allah. Ya menahan. Mio takkan tungro bak belang mutang pepet betul najut. Poci belang mutua cimberto terlaban ban pekun tanah sira mapui memkah hanaga tegai. Tapi ke belang yang rezeki. Nyari faedah ji. Maka kita hana ta cerca bate hana jeut, hana kita takabur bate jeut. Ibancit bate jeut. Mereka keimanan penjelmaan dari sifat jamal Allah, gebi kemakmuran, gebi kebahagiaan, gebi keuntungan. Alhamdulillah. Bate hanajut penjelmaan daripada sifat qahrullah, sifat jalalullah, kebesaran Allah, yaitu di atas kebesaran lainnya. Dikalahkan Allah oleh seseorang walaupun getanya otak rancang tapi keputusan masalah Allah. Jadi mandua muntung. Tapi punya orang hana iman na padi pije de kabu hana padi kong pepep mandua rugau. Keempat. Punya na iman jet padi tak syukur kenapa lah. Hana jet padi tak sabar kenapa malah na padi pih na pala minta malam rezeki hana padi pada ajit, pada tak sabar.
Mia urung jahil na pade je kata kabo hana pade je kukufu waktu muna dengan muci Tuhannya kebi. Keempat nyai kian lebih ilmu yang hana berat hana terkabur apabila berhasil dan hana darwaka batekan kandas. Keempat kampung. Karena ada debu keputusan akhir pada Allah. Makanya tabi-tabi dia kun la la ma'budah bihaqqin bahkan lama tidak ada sembahan hana dan hana yang gagot kecuali dari Allah. Keempat. Jadi puati ta'aluk zikru qiwami binyatika ansa'in dunallah. Tak ingat ban bertegaknya ban fisik atau tegaknya tubuh kamu dari sesuatu selain Allah. Menyonat ingatlah mati tu tegak ataupun bisa bisa hidup ban bangunan katanya tubuh fisik katanya ban daripada sin Allah nyo berarti katanya golom na tawak baru na tawakal begadah katanya ketergantungan katanya ba Allah. Cuma Allah sunnatullah gebi adat gebi adat gebi sunnah. Keempat